lov i još ponešto. 42. međunarodna izložba pasa svih rasa Cacik Novi Sad okupila je izlagače iz 15 zemalja koji su prijavili preko 370 pasa svih rasa. Ovako veliku manifestaciju organizacije Kineološkog saveza Vojvodine ocjenjivale su iskusne međunarodne i domaće sudije. Psi su se takmičili u 10 grupa, ali su na izložbi također učestvovale i odgajivačke grupe, parovi kao i najmlađi kempleri. Sudije su ocjenjivale i najbolje pse iz grupe Papis 3 do 6 meseci i mlade pse od 6 do 9 meseci. Pobednici svih grupa su dospeli do one najvažnije na svakoj izložbi, Best in Show. Treće mesto je zauzeo nemački oštrodlaki ptičar, drugo mesto je zauzeo srednji šnaucer, a prvo mesto je osvojio Springer Španijel, trimere Top Gun, vlasnika Piljevića i Samardžića.